Anyang laki din! Sa dino ti papanamlan do, nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manen apagsayaatan nga ibagbagam dita, lando. Nagadulakit din na damdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay. Kalukwan sa manen ti papanama si kalakay. Anya laki din. Sumanao ka, imeng. Di naklatak ka di baybayan. Am-amukan, lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag no madamdama. Mga anak ko, ni papanak. Nagawahan tayo tag-party ti baboy, tani aldawan. Sumangputin, dagi tag-paskaun. Nakay babae, dakay ti makamu ka dagi ti Ricardo ah. Wan, da kaming timakamo kadagi di pang Ricardo. Di kay uni agdandanag. Ay, madanagan ang arutan ni aldawan. Sumangputin, dagi tag-paskaun. Lumabasak pa'y! Ni pare lando dyan nagpukaw alumabas. Lumabasak ko na! Wan pare, lumabas ka lata. Agpadaya mat ni Lando. Anya ngay ti aramiden na dita. Mapan siguro di karayan ah. Anya ngay kumati aramiden na ije karayan kan. Ha? Ne, nagsublimat. Ni, nagsublima nga paisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare! Wan pare, mapan ka lata ijilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dayta dyan nagpapaskan. Nalabit ah. Sa bagay, adu mo na party ababoy. Kasano numatukul ti aklo ako na dapit raw. Di tayo parikot daytan, kaputa na tangdanan tayo lang mat nga agparty kan aglutaw. Sa bagay ah. Lumabasak pa'y! Na, itay pa alumanabas ni Parlando. Ay amo ko no nya ti gagaraon na dayta. Ha? O may lakit di makipangan. Iso nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlando ta nagpuskol, ti pa nagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta dito, ita saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't atao. Ha? Esos, napanan ijelamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, ta saan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anya lakit din ni imeng. Di ka nagdamag. Tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Inggaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim, landaw. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita makmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay saan? Ay salbag ka. Di ka la nagbainan anapan nakipangan. Nang yawid ka pa'y iti makmakan. Anya laki din ni imeng. Saan mo't adakis tinaramid ko ah? Nagadupela sa dita. Mangan kakit din. Ramanam dagitin sangput ko amakmakan. Oh, papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidam di tarwar. Agpag na nga rod, imeng. Ay maturog kan. Rabi una yan, lando. Di kan rumrumwar. Jack nga rod agtuglap, imeng. Tinak man pilitin na maturog, tas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino kumama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom, lando. Rumwar ka pa ila arab-rabi ay. Wala, innakaon. Di kan sumanao dita, imeng. Di na kun orayan na sumangpay. Maturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, siguradaw nga damanin nagpaskain. Adu ka tinagsangpot abalikbayan ita diti lugar may. Hindi jay manay na.
At da nagungik ababaw eh. Ay sigurado amang rugidan niyag partay. Sinalbagan na pare Pedraw. Di nagpaimot awisin niyo may tumulong agpartay. Bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali day ta akong paray. Day siya manay. Duwan ababoy ti nagungay. Nalapit adwamot ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adomot ti may sagana. Na. Maritmik ti kaldeng. Kaya't asawon day ta. At dapay kalding aparkyunda. Nagana say na panagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karni ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay akaw na. Agin lalabas a kita yandang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingising ang ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ni mo pare lando ti lumabas, kakadwa. Nagsapa mo ti na lumabas dahi ta. Lumabasak ko na, pare. Wayne, lumabas ka na ta paray. Day dayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kang kuha na, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga no, anda papanan na. Ha? Apay manay. Nagsupli oh. Kitang. Ala, ungag peso, nagsupli. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ay kay lumabas ka lang ta pare lang daw. Papanamaya. Agsubli ang kiji balay. At nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang dahi ta. Adamot imot na apala. O adaytan, asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedraw. Isubli ka untoy pala, binulog ko kin ka. Ni, apay nga sublim dito. Kat saan mo't adito'y tibalay may parilan daw. Adda ka nga min ditaw. Iso dito'y mutin ati pang isubliak pare. Sika talaga. Itisumlatan di taigay, tayawid ko inton madamdama. Ay, iwan pare Pedraw. Nay, madamamit gayam ti panagluto yaw pare. Wayne, agpaskan di Hawaiano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. Adamit gayam na luto makmakan di talamisaanan pare. Pagarmusaran, dagiti nagluto day ta. Ay, mabisina kaon. Diyak pa yung nagarmusar lanay. Mabalinti umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no kwa. Ala, mga alakan. Yung ka mga alay, tipinggan mo ta, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pedraw. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay katuan iming bakit adda iga daw, pansit, adobo, kandad dumabay. Asina o tinagpaskan? Jay ngay, lakay Hawaiano ijidaya. Inimbitaranda ka? Ay isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pare Pedro nga glutludaw. Anya? Ay kat inimbitara kon ati bagbagay, tapno makapanganak mo titikarnay. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagruprupam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka. Anya laki din ni Ming. Agsao manin. Mairan ranod ka matitar aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, madama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando baraw. Pagururayak kanilaning anak ka. Apay nila na tata. Ada nga min nang ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrika daw, kunayaw, tata. Way, adu arikado tigatangan nila na kasangay ko nga may nintong bigat. So, parchin mi man, di ka kay suna baboy ka. Ay,
Advance happy birthday, Tata Ador. Hey, agyaman na paraw. Adulaki dito may maki-birthday, Tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Ah, Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalinay, landaw. maday. Maday talaga. Makaungutak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarsarita kami pa di kalman. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't kukumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Ha? Amo kaun teramida, Kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Agsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, Laday. Pare Pedro. Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak. Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay. Lumabasak. Dajay, nagbuntog amag na. Pasaray agsari madang. Nay, nagsublay. Nagsubling agpaiso. Adaytan, Lumabasak manan, Lanay. Pare Pedro. ay lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban niyo o may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madia talaga. Saan anasayati kastoy? Nasakit tinagam ka. Rumbeng kumamot nga ayabanda. Ta umayap mat kumamakipangan. Ay, uwin. Uwin nagpaisaw. Ay, amo ka na. Ada na panunot ko nga ramiday. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Ay, agtignaya ka na. Ni pare lang ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Hun nga agpaiso. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? An-anwan na kumadjawasay. Adaytan, nakaisom asumungan. Nanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Binulod ko dito'y awasay, di na palabas pa'y alawas kinitatang maong. Italaeng ka nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gayam ti bisita yaw, Lanay. Ha? Wan, Lando. Idi sumlat tanday tawasay di taigid. Sige, Lanay. Ay, mapisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige, Lando. Ingka mangala iti pinggan mo. Tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem, Lando. Napan ka manin nakipangan, asaan kamot ana imbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangput ko makmakan. Jak ka ng dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko amangan kadagita. No di mo kayat akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba, Lando. Agin lalabas ka kano, iti ayan dagiti agparpartaken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamalt, Lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanaw.
Lumabasak pa'y, nananing. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madamamot tipaskan dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmet para kadagiti anak ko kan apo ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nananing. Ay, sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mat nga ron ginagarak di daw. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, awan, nananing. Sige, inakaw. Ay, awanan ba inday ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang nga ro din abakag. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso mi dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Nirniram na kaon! Ay! Kinagat na ko ti asawan na ikaw! Ay, nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga agin lalabas. Dayta lang makmakan ti adda di ka panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Ay, nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pason mo matlang ti amin, lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapag nakal tapno agsardeng kan amapan makipangpangan asaan kamot ana imbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itaray na ko ni ospital. Dayta ti maganab mo, lando. Agnakam kay tan. Nagsakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.